Kani ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli di ka sani jana kimat bakong sanjo ka khubor. Aji menjur ka Cabinet Committee on Economic Affairs jong ka Sarkar India ban sinai ka surak 4-lane Greenfield Corridor bapalat 6.4 kilometer nadu na ka sinong malum khung. Rangkat ki bor ya dari jong ka Sarkar Pedeng bat ka Sarkar Meghalaya la pen perking ye ka jing pet ngor ha uput India Bangladesh ban khanglat ye ka jing persang rong jubor jong ki mende. Menjur ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ya ke rai ke All India Congress Committee ban ya kersan lang ya ke Sarkar India ha ke jingile persya ki kam le no. Bat penremjur ke senjuk United Aceh Social Economic Justice Forum kata ka UASEJF halor ke jing syak takti u Assistant Professor jong School Bak Nihu u Dr. Alok Singh. Ki khubor ki babnia. Ka Cabinet Committee halor ki kam ha ka yok ka kon jong ka Sarkar India ka bala penia da Menteri Rang Badu Narendra Modi kumusong kunor ketika komiti kala aji menjur halor ka jing kentiu ka jing sumar penbahabat ka jing penia ya surak 4-lane Greenfield Access Control National Highway number Bandrio. Katai ke surak ke ba 6.4 kilometer kan sedang naduk ke senong maulung khung ha Meghalaya seduk 5 gram ke ba sejan silchar jong Assam ke banlong ke high speed corridor ha ke hybrid annuity mode bat ka jinglut ban sinai ke surak kan nong arpu arhajar pras 4,000 kilur tengkah. Ya ke surak Greenfield Corridor la sandur khanang ban penklan ya kelit kawan jongki kali ha pedeng ka Guwahati bat silchar ka ban pendunai ke jingjingai bat ru ke jing simpor ha kelit kawan. Ketika surak kan pensuk ru ya ke jing penyeso e kelit kawan sa Tripura, Mizoram, Manipur bat kathan Barak Valley jong ke Jela Assam. Nalor ke jing pensuk bat jing penkloy kelit kawan ketika surak kan kentiru ya ki kam kai pateng bat hakaroi kaman jongki karkhana ha Meghalaya bat kan kentiru ya ka kam jungok kai perthai ka than stelam mi ngi hiber ko wei ketika surok kan ya leng bakri boy district East Khasi Hills district West Jaintia Hills district bat East Jaintia Hills district jong Jela Meghalaya bat leng baka Kachar district jong Jela Assam kan pensting ya ka jing khap ngia ki kali ka National Highway Bandrio bat kan long Katkung kejing sandur ka PM Gati Shakti National Master Plan ban penklan ye kejing tei jing sna ki ba hakathop multimodal infrastructure. Ka Cabinet Committee on Political Affairs jong ka Sarkar India po kejing elam jong Menteri Rang Badu Narendra Modi kumusong knor nim kasi kala shimbe karai ban kenthop ye ka kas enumeration kata ka jing lum jing tip ru ye ka kas jong uni kabriyo ha ka khana samari ka ban penlong sen. Habakren hai kinong bathai khubor ha New Delhi Menteri Ketenat Information and Broadcasting jong Sarkar India u Akashvani Vaishnav uloong ba ban pentikna ba kamdan ke jing sa penthut ke jing long jing man ke imlang salang hapo kari haki kam sain perthai dan kam ban kenthop ru ya ke jing tip ya ka kas ha ka khana samari ha ka jaka ki jing jurip ni jing lum jing tip bakerpang. Utai Menteri ula kedau ba kini kesin jam kan penklan ya kari ha kaliang ka imlang salang bat ha kayo ka kon kat ba kari kadang ya saprang ha kalenti jong ka jingkio artet. Usembut Menteri Rang Bak Meghalaya ubadi kmi ya katenat ki kampo yeng polis uba prestun tensong ula pentip halor ka jing penklan ya jing pet ngor bat jing pahra bat kunju ke jing sentiat hasilenter uput jong ka Jela bat kari Bangladesh ha pedeng ka jinglong jingman ka badan ha pedeng ka jing bamsengan. Ka Sarkar Meghalaya da ka jing trelang bat ki bor trekam jong Sarkar pedeng ki bakenthop ru ya katenat supaya da khaput kata ka BSF ka pahara bat pet ngor arpusa kunta klem sange khanang ban ya dai kinu ki jing persang jong ki bari ban rung jubor sapo uput usam jokari. Kajing trelang apdeng ki he Sarkar leng ba Chief Secretary ba DGP kaya nenta saprang kanang bat penti kenai kajing simi kisin jam ki bakerki ladadan kanu kajing ja kabala ban bu jeng ma la hukum ru ya baro kinong elam senong bat kibor sensar senong bakin ay kajing trelang bapura bat kibor ya da kanang bat penti kenai kajing sengan jong ki senong kaput. Uba tensong ula penpau ru ba ki jing penkre ki dang ya saprang ban penbet ki jing kaliang ka jaka puta ha ki jaka ki bomdan jing ke airport bat ula penti kena ba ka Sarkar ka simkia ban le ka badan kam ban penklan ya ka jing ya da ya ka than. Kani ka khubor ka wan sapina ka Akashvani Shillong.
Naka Akashvani Shillong mentangini beteng yaki khubor ki bedangsa. Joint Secretary Badikmi Eka Meghalaya, Jongko All India Congress Committee AICC Matthew Anthony, Minim Kasingi Ulaong, Baka Political Executive Committee Jongko Meghalaya Pradesh Congress Committee, Dakawi Kasurkla Ajumanjur Bat Pediang Yaka Rai Jongko AICC, Ban Ajin Kershan Lang Shitali, Yaka Sarkar India Hakajingile Persha Eka Kamle Ano Kabashirkai, Kabala Jadang Shen, Bat Bakan Shim Yakinu Kinuru Kisin Jam, Persha Eki Bedan Kti. Hakoi Pak Kaliang Matthew Anthony Ulaong, Bana Kaliang ke AICC, Ukwa Ben Pentip Sekipat Bak ke Meghalaya, Ba Laya Keren Ya Tairu, Halor Kikam Kibede, Bet Kajung Persang, Ban Pentok Bria, Jong Kaseng BJP, Ya Kajing Yatili, Jong Kaseng Congress, Bat Ya Ka Long Yeng Gandhi, Kabede, Bat Kamukot Duma Persha, Eka National Herald, Bat Ya Ka Associated Journals Limited. Susu Anthony ula pentip ru bak MPCC kalai teriatai halor kimat kibede bak kejung kenok bamsap haki babun ki bentah persya ia ke sarkar balam kemat dak NPP ha ka ba ulaong ba ken sara ia kini kimat ba dikipat ba jok jela Meghalaya nak bentah ka bit ka biang jung kipat nong song ke jela ka United Aceh Socio-Economic Justice Forum UASEJF kala pendem jor halo kejung syak takti Dr. Alok Singh ubalong Assistant Professor ha ka Hindi Department jong School Bak Nihu Shillong Dangshen ketiga sunjuk kala kedau ba ka jingle kam san perthai ha ketiga school ba rangkat baki jing ha ka sinshar khadar ha ketiga school ba kila no senyang banwan ra ke jinglong jingman bam tikena ka bal penlong ki samla pulie ban ma di ki jing ki bakrau bat ye ke jingdu nong ka bakrau ka UASEJF ka dawa ye ke jing toket ka bakerki bat bam mi syak liang halor ketiga jing syak takti Dr. Alok Singh ban penti kena ke jing bishar hok ban pen khalani ki sin jam ai jing yadai ki nong hikai bet ki samla pulie jong school Bak Nihu ka jing kenti ko dan ba mador ka tura campus sya ka university balat lut bat bapura da ka ba peniar shu ikilat jing pulie bat ki jing te jing sna ki ba khambha bat ru halor ka jing pelat lut ya ka higher education ha Meghalaya na ka jing sa peniat ya ka wei pat ka school ba ka ban pendunai ka jing sania ya ki kam ki jam ha ka Shillong campus ka jing pli pedai ya ke intensive care unit ICU ke basan jing thia hanong stoin civil hospital la penlong nin kesngi ha OPD complex jong kete ke jaka aju sumar ha ke bala penpu penpieng ya ke jing elang pli da MLA ke nong stoin uba Gabriel Walang haba ajeng keren na kete ke jing elang pli MLA la banjur halo ke jing kong sam tam jong ka kot ke khia hakikam penroi ha ke baulo ong ba on sara ya kete ke mat bat ke sarkar jela lemba ke jing ye teriatai kenang ban penti kena ba ka nong stoin civil hospital kalong ko babit babiang ha ke jing don ni doktor ki nurse bat ki wede ki nong trei bat ru ki lat ki bedon kam baro ha ke jaka ajung sumar kenang ba ki nong pang kin yo ek jung sumar ke babiang ha ke rukom ke badai uba walang ula ajing ero eki doktor bat eki nong tre jong ketiga hospital ki bela ai ke jing sakri ke badan kam ya ke imlang salang ki bela dan rungkan ha ke ke jing yalang ki kentup ya I district medical and health officer I Dr. M Solia Dr. A Soklet medical superintendent ke nong stoin civil hospital lembat ki de ki kenrem ki lendan bat ki nong tre ke hospital ki school hakeleng ke Southwest Garo Hills District layat pet ba da ke jinge teli ke wei ben kenti we ke rukom em ke balat na uduma kum si benta ke jinge rakhe ke World No Tobacco Day arjar atusan ke balong ke si kerpang ban persya ke jing penen kam ya uduma ke baju rakhe da ke perthai shitlup ke balong nen ke ski u deputy commissioner ke Southwest Garo Hills District la jinge ro alo ke jinge simentalang jo ki jaka puli ba pher da ke baong tungin snok tilang ban pensapriangi ki jing tip pat ki jing pensutu pat ba lengba ki sin jam kum ka World No Tobacco Day lengba ka jing simentalang ban wan ra ka jing kala ngin la ban san dori kala wei ka ba kham kot kham khia kap tu ni ka kubor la kut ka balawan shipina ka Akashvani Shillong ha ka por prabaji ni so pat ka Delhi station na ka bantaki kubor ki banwan naka